owundi bwangambula atali Museveni wona mukola woki makaya tumugambwa ngali. We need a think tank. Anyway, nebigambo byendogera nko yobyogera. Teka iwona alekera obyogero nabo koze bubi. Onabo ko myaka kino wabyogera gule wabyogera kuno wasi. Okowa. Waboine kuba wachi ndiko bantyo. Wolingirira Busoga ekitundu kikali kuba ku kirungi waire ku nsonga edisinga. Aye ekyetubulamu ba gaining power. Jaga. Demographics a number to dirina. Omuntu anzoka ati Busoga ina numbers, you can use numbers to get what you want. Yes. I numbers editawulira. Voliomo amatu galinze no. Nebyo byendiko ko bantu twetaaga social glue, twetaaga gamu. We need to bargain, not as a private enterprise, but as public. Kuba abantu abatu bargainingira bona basoka kwe bargainingira. Batu ekikemberi. You know? Bona bafuka ekizibu. Abantu atuye bwene muba bargaininga oba mba setting agenda nandibuze msalamu. Abantu atuli emberi bonabone ayi kweyogera kuba batu ekisemu oide okutawo olu road block. Batu ekisemu tibatukikaku tiba noni yaku magezi. We should have a public hearing about Busoga. Tuwulizisa abantu byebakoba. What do we want? How do we fix ourselves? Anange wumbe tutia, gaite tutia. You know, tuliniba elders. Okay, yetakuba former MPs. Yetakuba former chairpersons of LC3. Aba LC1. Those people are intelligent. Abakumye kyalo. Baba kyekitakoze tukule tutia. Amagezi gona tuje tugule bugulenga gati imawo waka mu bantu baife. Obumanirivu n'obukugutu bulina ekiremye kyakubukozesa. Mwana iwe ngoide okwogera olusoga. Nekyo. Byona ingredients edikola omugati bofulo tulinazo. Aya kuyuga n'atagalala abuze. Ekidiba ekiri mu Sablenya tukirina ayi tulukulya sanganga. Nebe bakwagana towuna esenanga bakukuba wandoga bakulanga lwaki oliwuna akafulu. Tuli bubi bana. Tuli bubi no. Bana olugudo oluje walukuba mwalukola. Lulijja kolebwa luli kuma balutere ku sente. Walukola. Be. 8 months project balutere ku sente. Okay. Atonda yebale. Oluva rwona lubaira olwasamirire emyaka emeka. Nakave mutayo kweruko lukono. Yalirire ino. Ebintu ebindi bino byetaaga omuntu alina buyinza kyenvanze noni obuyinza. Olagiranga bulagire oti ekyo kibe kyaba. Ono salamu oliko anti ekino kibe kyaba. Obuyinza olikubunonyanga strategically oba obundi obunonia muku tubalemese. Kuberi yanko bantu naye honorable salamu eri wesimba ngobo no sali kubalemese. Gono kuba omulimo. Wanje? Ngoba kubaire omulimo. Oso kwesimba onga jase kigeno kya kulemesa. Nakubona nakubona ku hard question zingoyuka ndo so kwesimbawo ngoli kubalemese. Ngabwe nesimbawo wamana oti mperano omuntu ono bwana bitano opposed ajja kukuba buli waife yena mu region ontusoka amugemerera no
ate kyusa katumuka amunwe kano omuzungu agyeta deterrent kufula muntu busy. Yes. Mufumi gemerawo ataleta buzibu businga kwao. It's strategic. Watu kulwanisa Busoga. Kodi mwaba nakatika imikalala. Tiba mwaketanga. Ya tukayeta. Kabaji. Mwatu sina akati. Chamtegeza ife tulichi. Eyo narrative bwe mutagikomye. Busoga erina abaana bangi abasobola. Timuyiza tukoba mukati kalala akalemesisa everybody else. Obuti obundi bukoleki. Wida kwa kabona. Bunalinda nga kaya kakazikira meke mwagemya akandi. Bona bwake. There's space to kwaka for everybody. Nekizibu kyemuli nakyo kyova obona muli kulira bwavo nakusoya. Because you don't want to use other people. You know? Akati akena nkani bwekaka nikale kaka nikale Busoga esaliwetia. Bono obuti obuli kwaketeso. Buti buli kwaketeso. Ni vice president, waba ni speaker, waba ni Bank of Uganda, waba ni nankani deputy CDF or no. Mulinabo balinabo obuti bwe bwaka bwona obatosobola ulira obatosobola okwota kano. Yes. Buli omu abakukayota ekyalo kyafuna ibogomu obuti bwe bungi kubakwa akati kabugumyako kuba nakalala please temukirangamu obuli ankole buli buti bumeka ba general code bameka code obona buti ankole nsubira buli muluka gwinayo general wena wamana tobona awonga buli omu abakugwayota imwe mwagunirira kati kalala kati akalala kazimya obuti obundi ate nga osobola okuba n'obuti nga bwona buli kumesunkana wahura ekyo mukyege overdrive gia jebeta overdrive tujitamu tutya Busoga motoka ya Busoga. First of all otajenga ejinga ng'otira luguudo oyinza okubanda buli kimu ondabwire kwenge ejinga giyeyo ikiriza byonna tubyenenye olibulira tubyenenye tubyebuulirire ku tutyame buyaka tusetinga omweso muyaka era kibe kyakubonera kutukobe nti mwidukira kulule bwe twakola mistake eno tutagiiramu n'abaana baife temugiirangamu eyo kibe kikafuuwe buli kati kasobola kushininga muleke kashininge kashanane kuba koona kaba kali kwiza baife buti nifo twandibaire ni minister wa industry kubange waife n'ensibuko ya industry paizawo industrial base ya Uganda kuba bagezizaako ogita namanve amataba eyo yegasinzira olinga bazibikira engira y'amaadhi kyova obona we have floods in Kampala nzenga nakajja mu parliament mu committee eyakulibwanga Dr. Engineer
Daudi Magezi ne yasooka okuwarninga nti do not make Namamba an industrial park kubanga eyo filter ya Lake Victoria. Tibabiwulira. Tibawulira. Kairi Abaganda abali benda okulwana abali kulwanisa Busoga Industries live Busoga dile Buganda. Oidukira ebyo biwuma. Bidukira. The struggle was to make industries come to Buganda. Era baleeta ekipulaani ekifu ekyana manve. Amataba gali kuba maana. Leka tu ebyo nebibala bye tufuniemu. So Busoga Katonda yatuwa. Abakatuliki balina olwemba lebemba yatuwa. Musengwa yatuwa. Aikaidi yatuyima okumana n'okukolera abalala. Yatuwa amagezi gamala gafuka mu lugezigezi. Era abantu batyama awo babisekeramu. Twandibaire tuli bwa mubiwobe tukikuba bwaki bwa mpungu. Era twandibaire twekungania buti eno season ey'obululu twekungania buyaka Busoga ekoba nti buti timu ki yetutwala ejo okubagaininga. Ndikubona abantu bali kuzimba teams bali kudizimba. Okay. Zenanda abandulire yange. Taleta timu nkambwe kayina sana za kyalo. Kayiri nti nesobola. Timu esekaseke eremereirwa. Tulikwenda timu esobola. Nga tebitairemu bya Lusaago. Recovering from poverty, 40 years of systematic poverty is not a joke.